Warm welcome. This is Diski Lovers Culture. Football is live. 90 minutes. One passion. Vati kushuvile kunzima. Timu ya Kaizer Chiefs dubala na musi kuduwana iko draw na timu ya Polokwane City. Polokwane Stadium dubala na musi my brother. Dubala timu ya Kaizer Chiefs duwana iko draw. Pezi ya sota mapezuri do duwana ikabwimo. Avuraru suka zwino zamba Polokwane City ikabwimo abusumbe zwa zwino ka logo yote ya Betway Premiership. My brother chela charerote niko to ani duwala namusi ndiko to zwavhuḓi nga mitambo yo ngofhambanana ro ṱwa nga mutambo wa Sundowns itshi kho ḓiwana itshi kho swika kha makhaule Cele, then zwino nga 5 ra ṱalela mutambo wa Kaizer Chiefs na thimu ya Polokwane. Ndi muṅwe mitambo ine ndi nga to thoma u khoḓa kha tshifhinga tsho vheiwaho ndi dovhe ndi khoḓe vhalanguli vha mutambo vhoṱhe, ndi dovhe ndi khoḓe the way mutambo vongayo wa ku ḓifha nga maanḓa. Yeah, very much mitambo ine ndi nga mbori vhafuni vhaṱeli vha bola ya milenzhe vho ṱwa zwavhuḓi kha ḓuvha ḽa ṋamusi. Yeah, ho wana mutambo wa khwinesa nga maanḓesa na wanu wa zwino o ḓilo bala skoro fhedzi ya izwo zwa vha zwi kho itea vho tsumbedzo vha na dzi moments. Mutambo wa tshi kho takadza nga maanḓa. Ari gidimela kha dzi moments my brother Samariano first half yote timu ya Polokwane City, timu ya Kaizer Chiefs na vona mini ḓuvha ḽa ṋamusi tactics dzayo body language yani kuzamini. Yeah, ndi nga to thoma ngo khoḓa timu ya Polokwane City na timu ya Kaizer Chiefs technical approach dzoṱhe, then ndo vhona timu ya Kaizer Chiefs ye ya dzhena nga formation ya 4-3-2-1 ine khayo ino tsireledza nga maanḓa arali vha isedza ha sa vha na movement ine vha hone kha iṅwe side zwi amba uri na side nthihi enga ḓodza midfield u fana na musi ri tshi kwamba nga msolo nga lilepo ndi dzudzula vha vhudza uri thimu ya Kaizer Chiefs i to shumisa lilepo sa false 9 ngori i nga thimu ine i khou to sacrifice u khou nyagea musi wana Vilakazi ene khaye u ḓo kona u vha na u create zwikhala, vha ḓo kona u vhona movement wa bola u to dzhena hayo i tshi khou shumisa musi wana Mavhuwe na musi wana Cele. Ndi vhona nga ndi zwiṅwe zwa zwi itesa mistake khawo ngori ri khou amba nga thimu ine i khou bva wina game ṱhanu dzi khou tovhekana dzine ra ri khou kona u vhona musi wana Mavhuwe kha first 11 a tshi khou rotate na vha khou rotate ngaye hu musi wana Ndlovu na musi wana Ngovo vhe nda vha ndi khou vhona Mavhuwe ene vhathu vhane ri nga ri ono vha na combination navho, so zwoṱhe zwa khakhea gai musi vha tshi nga panga musi wana Cele ene khaye zwino uri vha ṱuwe vhoṱhe vha wane hafhaḽa kha center ho sala musi wana Maphangule na musi wana Kambale ene vhoṱhe kha thimu ya Polokwane City ndi vhone vha khou ita uri thimu ya Polokwane City i tambe nga maanḓa. Ndi tshi nga vha khoḓa Maphangule na uri hu na combination yo khwaṱhaho kha thimu ya Polokwane City nga maanḓa kha midfield wavho. Ra ri khou kona u vhona midfield une wa ḓivha u athaka sa thimu wa dovha ḓivha u defender sa thimu, so ndi zwine zwa zwithu zwine thimu ya Kaizer Chiefs vha khou tshoṱela ngazwo, vha khou kona u shumisa dzi long ball arali vha sedza thimu ya Polokwane ya tshi nga fhaṱa bola mbili tharu murahu then ya dzhia bola ya takula i tshi khou zwi ḓivha zwori kha defender ya Chiefs bola dzoṱhe dza nṱha ya balwa u controller defender yayo ya balwa u vhala bola dza nṱha then hu vha na vhuthada kha thimu. Arali vha sedza ya khou kona uri i tshi tamba dzi long ball thimu ya Polokwane City i vhe na dzi attempt dza vhuḓi musi i tshi khou ya mapalani a Peter. Ndi tshi nga dovha nda khoḓa musi wana Peter ene ndi to vha na mbudziso uri arali Peter vho i Bruce vha songo zwi vhona nga ḽiṱo ḽine nṋe nda zwi vhona ngazwo uri ndi iṅwe dzi goalkeeper ine vha khou tea u i vhona kha FIFA World Cup vhone vhaṋe vha ḓo vha tshi tou vha na vhuthada mugudisi wa Bruce. Ndi vha vhatambi vhane u ya nga ha nṋe game ya ṋamusi yo bvisela Peter nnḓa uri ndi Peter ndi goalkeeper ḓe, so ndi iṅwe dzi goalkeeper dzo khwine ndi khou amba nga Peter wene thimu ya Kaizer Chiefs ya tshi nga vha yo luza no mutambo ndi bola ngana dzi a dzi thivha, so zwi amba uri ene muṋe o ḓivhudza u na vhuḓifhinduleli khaye, so good goalkeeping ya musona Peter ndi vhona unga ngo to angaredza mugudisi vho Bruce vha to u sedza Peter nga ḽiṅwe ḽiṱo unless otherwise huna zwine thi zwi ḓivhi. Ndi na mbudziso my brother kha mafhungo a rotation ya squad cha timu ya Kaizer Chiefs. Vhagudisi vho ya vha wina game town za league season na zwambisa zwone vha tshi khou wina nga nḓila ya khwine, fhedzi ḓuvha ḽa ṋamusi nda ḓi vhudzisa uri hu khou itea mini. Ndo zhumbula mutambo wo fhiraho ro ḓi dzula ri khou ḓi amba nga musi wana Rifosla we a dzhena a vha na 2 assist. Ḓuvha ḽa ṋamusi u khou ḓi wana i khou dzhena u sala 4 minutes ramba nga Ndlovu na Mavhuwe ku mastarele kwawe vhukati ha mudavhi uri a sumbisa mafhungo uri vha khou mastara nga nḓila ya khwine kha thimu ya Chiefs. Ḓuvha ḽa ṋamusi
hukuitia mini mswana achikuduana asiyo mswana Ndlovu tuvala na musi hukuitia mini risiko kono bona reforce la maybe introduce uchana chipinga uri kono bona uri kamsi angatira zvipio team yake za Chiefs ka uno mtambo nibona ufira vagudisina nibona ufira gaika team yake za Chiefs tuvala na musi uri yachingateya no duwane kupomanya point pedzi yayi ndichinga ndomanda khoda kamanda sa defender ya Polokwane City ineyo bonala ichinga isolidi nawo isongo challenge nga mani ya ndi ngamburi vagudisi va Kaizer Chiefs ndi vadozumbula ri ka nthu yo fhiraho ndo sumbesa uri huno vha ri khou pulanela game ya derby arali vha khou zwihumbula vha sedza ndi game ngana dze Cele a dzi tamba dza derby ndi nnzhi than Ndlovu ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine ndi vhona unga zwi nga vha zwi khou ita uri thimu ya Kaizer Chiefs vha ḓi wane i khou rotate vha ḓo zwihumbula zwa uri u khou tou vhuya Frozen ndi vhaṅwe vhatambi vhane vha khou tamba zwa khwine nga maanḓa then puḽane dza coachara u ya nga ha nṋe vha nga stand off thimu yo no tou Pirates 6 point ndi khwine zwo bala yo dzhia 4 mara puḽane khulwane ine ndi khou i vhona kha vhagudisi ndi uri ri senga ra luza mutambo wa derby either ri draw kana ri ri wine nga rotation dza hone ngori ndi khou vhona uri puḽane ya ṋamusi ndi uri ri khou tea ri introduce msona Cele uri ndi ri ḓo thoma nga nnyi na nnyi u khou vha man of the match Mavhuwe kha game ya ṋamusi o dovha a ediwa nga msona Cele ene o vha man of the match o ediwa nga Ndlovu a vha man of the match a khou tamba na Ncovho zwa sia zwi khou amba uri hu na muthu muthihi ene vhagudisi vha Kaizer Chiefs vha khou believesa khaye ende u khou kona u mastera midfield ndi ene ndi msona Mavhuwe so ndi vhona unga vhone vhaṋe vha khou tenda uri Mavhuwe u ḓo mastera na nnyi na nnyi na nnyi zwi amba uri zwi ri fha option nnzhi ra vha ri si na Ndlovu ri ḓo vha ri na Cele ri ḓo vha ri si na Cele ri ḓo vha ri na Ncovho then ndi vhona unga ndi preparation dza derby ya nga ha nṋe ndi khou vhona hu tshi khou dzhena msona Miguel ndi thimu ndi enda kona u thoma u vhona thimu ya Polokwane City i tshi khou kona u vha na migidimo sa zwe na misa zwone uri i khou kona u ḓiwana i khou tamba dzi long ball ha vha na migidimo minzhi une u khou itea mistake minzhisa thimu ya Polokwane City ya kona u swika kha musona Peter Sene nda dovha nda vha na mafhungo a uri mugudisi wa Kaizer Chiefs ḓuvha ḽa ṋamusi u khou ita dzi replacement dzoṱhe dzine dza vha uri dzi surprising kha vhaṱaleli vhafuni vhatikedzi vha football mabrada ngauri ndi khou vhona Bartman u khou dzhena ḓuvha ḽa ṋamusi ro guma muvhona lini kha thimu ya Kaizer Chiefs u khou dzhena Serino ro guma muvhona lini kha thimu ya Kaizer Chiefs ḓuvha ḽa ṋamusi nṋe nda ndo lavhelela uri maybe khamusi ri nga vhona Ndlovu ri nga vhona Mswana Vilakazi vhane ndi dzone ndi khou vhona regular maybe khamusi ndi zwiḽa zwine ndi khou sumbedzisa uri kana ndi zwone planning ine vha khou puḽana khayo u ḓa kha davhi ya ndi tshi sedza ndi vhona unga ndi planning ngori arali ri tshi khou tamba mutambo wa derby ndi mutambo une wa vha uri wone une a u ambei so ro no luza mutambo wo thoma wa derby zwi amba mini riṋe sa dzi coachara kha mutambo u khou ḓaho wavhili ri nyanga u dovha ro luza na mara ri sa luze zwi amba ndi tenda u vhona muṅwe na muṅwe uri u fit for uḽa mutambo na ri vhe na tshikwadi tsho khwaṱhaho ri tshi khou ya kha mutambo wa derby ṱhaṅwe zwi ḓo ri lamulela zwi ḓo ri tsireledza ngori derby ndi game ine sa coachara na vha ni khou i luza ni ya laṱa fhulufhelo ḽa vhatevheli vha thimu vha guma vha khou ri ṱuwani kha thimu so ndi vhona unga preparation dza zwone nga zwone zwenezwo so ri tshi nga dovha nda amba nga sabu dzo itiwaho hu tshi khou dzhena Mswana Miguel ndi vhona unga ndi u fosea yo vha isi plan yawe yori maybe anga mudzhenisa ngori ombo ḓi vhona injari Mswana Makafi zwa sia zwi khou amba uri u khou tou dzhena Mswana Miguel mara mistake ine a khou ita Miguel each game Miguel a dzhena unga muthu ane a tamba a fhasi ya mutsiko and ndi a ḓivhusa uri why ha koni u vha first man to the ball always u vha unga muthu ane a tokaruwa arali vha zwi vhona ho vha na moments we a balwa head bola a ifilikela murahu so yo nyoka ndi iṅwe bola ine ndi golden opportunity cha team ya Polokwane ine ho funa yo tshi capitalize ya converter ya ḓo ḓiwe yo wana gundo and u wana goal ya sola nga nḓila yo lekelela zwi amba uri Kaizer Chiefs ngori nayo khou bola kora ye tshi nga tshaiwa noto so yo balwa tshiṅwe tsha tshikhala tshine tsha vhori tsha nṱhesa thimu ya Polokwane ye khou kona u ikwanyeledza thimu ya Kaizer Chiefs ye kona u dominate thimu ya Polokwane zwa sia zwi khou amba uri yone ine ina nungo nnzhi kha ground yayo thimu ya Polokwane City so ndi nga i khou ḓa nga maanḓa mugudisi vho puti vho dzhena vho ivhala zwone Kaizer Chiefs vho i rida nga nḓila ya vhuṱali so na mugudisi vha Kaizer Chiefs ndi vhona unga vhone vhaṋe vho dzhena vha tshi khou nyaga
na draw kha game ya ṋamusi preparation dzavho dza game ya derby. Yo vha na dzi moment my brother team ya Polokwane City ho vha na bola ya ḓiwana i tshi khou ḓa kha cross hune mutambi wa Polokwane City o ḓiwana a tshi khou tou misa bola havha na opportunity nnzhisa zwine ri nga ḓi amba uri Peterson o ḓiwana a tshi khou tsireledza nga nḓila ya khwine. Fhedzi nayo Polokwane City ndi vhona ungari nayo fanela ḓiwana yo kora my brother nga zwikhala zwe a zwi wana at least ho fanela khamusi yo wana goal nthihi. Ya ndi tendelana vhone ngori ndi team yo create zwikhala zwinzhi nga maanḓa ende zwiṅwe zwa zwikhala zwa zwi dangerous badi lune arali kwamba nga bola ye ya vhuiswa sa cross ya wana tshikhala tsho ri u to kwama fhedzi yela bola i tshintsha direction ya goal so a bola shumisa tshila tshikhala ndi vhona unga ndi dziṅwe dza dzi golden chances dzine tsha konḓa tshi wana nga maanḓa mutambo u tshi khou konḓa u tshi khou lemela so ndi vhona unga team ya Polokwane ya tshi deserve win ndi muṅwe wa mutambo wene ndi vhona unga ungavha muṅwe mutambo wene ungavha wavhili kana wo thoma kha team ya Polokwane u tamba nga iḽa nḓila. Kulikusa nga maanḓa my brother kha lushaka lwoṱhe Diski Lovers Culture football is live 90 minutes one passion. Make sure you like, subscribe and comment. Ri vha funisa zwiṅwe tshifhingani tshiḓaho nda